Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka core committee belathong da ka kunhun Meghalaya Democratic Alliance ka bela syong ye jingalang ha ka arp khandai tri unailar arjar khat khandai ka la shimi ka rai ban pinpana tat hado ka sautrik banai nai lur arjar khat khandai ya ka kerteng jok kertong uban shimti ya ka syuki lampang jong ka ying dor bar thawan ke jilang u chairman ka core committee ba preston ten song ha ka jinga kran begila pathai ku bor ba pentip ba ka committee kan sa sujiet bet ya ka kerteng bat ban IT pat sha ka MDA kaban sa syong ye ka jingalang ha ka sautri unai lur arajar khat khandai ha ka pon nyu beje janmet syong ka MDA papok kan yo te ka thau ya IDE committee berit bat kita hade ngi samu na ki parti ba ngi ya slop ngi syong te ka ba khatu kolom ba ya kan ni nomor kapor ka don ya kan ni nak kalian juni di dekat dengan komiti merah ini saya bahas saudara nama ba anda janbi dia uji kan dan pada MDA ini ke visa dia ke kubuar ke bawah kapor dia uji sejrok akan saudara kata ketika jumpa ke bawah ilayah rai untuk berusia mula keren kini leaders bagi alliance dalam oleh keren hatu tugas ni nilai rai ke MDA ba ya ke election ban fill up ke post jong speaker kan salong ha communication ka ba mod ke ban nok na ru ru tri ka do khalai tri jong ni mai